Kila ade blog sunga to monithang khogun auni mol samtofa samas kun tulsin athongai lom MDYU ngerang azangmakle mol samtofa youth organization state level committee members leming thar ngaichu perpek ochang eba ngirang ha jo namlon no achang tulsinang no chegnin ngriming chu probat pasi molsom president Sangkratri Pramolsom vice president Bijoy Molsom General Secretary Devasing Molsom JS Nabin Molsom Office Secretary Kutomhari Molsom Finance Secretary Sasti Charan Molsom Cashier Mohan Singh Molsom Treasurer Kishore Chandra Molsom Culture Secretary Subhash Kumar Molsom Sport and Education Kishore Chandra Molsom Culture Secretary Rajen Kumar Molsom Organized Secretary Amniha MDYU kaka state level musum tofa kaka har sumno membership amni oman ngai ha bukti angkojai guna thai no nama sangkot promotion iya vice president ataka vice president amni daito kai bi ataka namani presiden Learning berarti. Probat Basi Molsom Presiden. Nah, nama Bijoy Molsom. Nama Sekretari. Jalan Sekretari. Nah, nama teh. Dia mungkin Sasti Charan Molsom. Dia maha Cashier. Tanghat Cashier. Amu toh. Halo, ha. Nama Devasing Molsom MDY Bento Joint Secretary. Apakah joint secretary MDYU gento atau joint secretary apa berarti sport and education gento auni ha atang te basang daito te basang mo sumpa gento auni apa itu Nermi Mohan Singh Molsom MDYU gento organizer treasurer ya treasurer nama teh Nermi Timo daito nama lagi member nanti pengen hui tabal mudah mudahan hanu bukan lagi kan nama teh Nama Molsom Japan ini organization kan organizing secretary nah sering apa nama teh MDY kan dah member. member Kumar Molsom. Lupa Darjin. men nama teh je men nama lagi Saiful Kenta Keming Sripada Molsom Sangkangban Vice President. Untuk ini ha pengai hui theta wal ini ha 11 tarik 10 Maret 2025 ini bergumno kainu ya luk ha ekdum mane aktif ha manyo ha lok asang ini ha peng semua sang pe ko sang dai to phang nar pe ini ha peng ai radar ai to ngai dai to ngai thong sang ta kam sini kan ta no kai ma publicity to mi kai ma temin di kemotion jingan